MLA Dangshu Saktharmung Karamcherra Bidhansabha Amchaini Tipra Mothani Khoroktham Batainairokno wngkha Kwplai Sangrongsalo Hokutwisa Hatio MDC Ratish Tripura MDC Dhirendra Debbarma MDC Logio Chakma Logio Bijoy Misil Khlaikha MLA Dangshu Edisi Songbarini Kaini Chisar Azoktani Bisingo Zotoni Shlai High Voltage Contest wngkha Karamcherra Azokthai. Tamani Bagi Hinmanile, Karamcherra Azoktayo, BJP Bodoni Batani wngkha BJP ni Hasatang Fung Eba, Hasani Montra Okrani Zotoni Shlai Garani Borok, Debbarma. O Azoktayo Sokangon sitting MDC wngkha Dhirendra Debbarma. Tiaba Shak Baithangni fan by Shiminu BJP ni Hasatang Fung Debbarma no, Mesuni Marani fan Kashet Dhirendra Debbarmani. BJP ni Debbarma ni Bukhakti Famani attack no Katimani Belai no Kutok Ongui Tanka Dhirendra ni Thani. Abai Zorawo Bini Thong Ongui Bachaka MLA Dangshu. Abai no Dhirendra Debbarma ni Logi Karamcherra ADC constituency ni candidate Ratish Tripra Monus Holing that ADC constituency ni MDC Logio Chakma no Kwplai Khlaina ni bo MLA Dangshu ni Kaisha Quarter challenge. Fiaba Kubuite Kolom to Khlaiwi Samung Khlaimani Batainairokno MLA Dangshu te Bini Khoroktham candidate. Khoroktham candidate Nono Khlaiwi Mankha MLA Dangshu o Khoroktham MDC no wngkha Tabuk MLA Dangshu ni Fante Thong. Aboni Bagai Sangrongsalo Khoroktham Qatar MDC Ratish Tripura MDC Dhirendra Debbarma MDC Logio Chakma Logio Hokutwisa Hatio Bijoy Misil Khlaikha MLA Dangshu Tipra Mothani Kubun Adongrok Koktoma Thumnairokoi Kok Sanani Thangai MLA Dangshu Saka Nashle Mumbai Jongbari Kwplai Ongoi Manya Jungno Hamir Shawi Jungno Nashlewi Edishi Dokol Khlainani Hine Speech Rufano Boroni Tipra Mothani Star Campaigner Haikesi Samung Khlaishiwo Boroni Kokbai Tipra Shakhana Kha Tipra Mothano Kwplai Khlaikha Hine Saktharmung victory rally jotono celebrate khaina musumani ba tamni hingkai huge margin o jagabo agi kuno dinongya obutini regional party khai Phunukha Boagrani Chaitok Mumbai, Tai Chini Joto Warriors ni Chaitok Mumbai, Tini 48 Karamcherra ni andaro 3 jona MDC elected wngkha oboni bara tai tongthokmani pokri ni tini oro victory rally khalimani obo Chini oroni lukurok belaikno khatung khaja khayei peacefully tini oro victory rally khalijal nai buskango taibo Chini lukurok chungno logerunai amphai chung saimanu kiaba o Kanai election no nan sasiwanu Nasler Mumbai election jitimaya Jungno Thamsi Ongkhoroi Jungno Naslewoi ADC Selainai Dokol Khainai Abhai Khanai Kwbangma kotor leader top chair achumi tongnai leader kwbangma speech rekha Borong hambai mari nai Borong hambai mari chung joton hambai mari Chini baki star campaigner rengkha borok Tongbukur Khungai bo hingka Kwbangma Dokol Khaipai Pura chung Phaisinai Borokno Kaisapurno Sibli Abai Kwbangma Saka Je Kok Ongkhor Borok ni Bukni Abo Bis haike poison haike Ongkhor chi Tipra Sarok Kha nangbai kha Tabuk jotono Karon Tipra Sani bai Khorang ti sanai Center ong thung state ong tai sabo tongba O party kaise no tisai tong Injustice state ok kwbangma ngi tong satok jali tong Kintu power tonggui kok saimia kwbangma tong kintu chung power tonggui bo kok sai tongo power of gripur bo kok sao obono chini Tipra Sani naharmung chini buagrani naharmung ambagai borokno chung belaikino hambai ba kini o jaga khote Karamcherra o 3 jon aje paimani tai chini pura Tripura o tai badbaki area o jara elected ngi tini phainero borokno bo Chini Tipra Sarok Hansani Mari Tai Chini District Council 6 schedule no save khainan bagai mood numani ba tini aboni result mankha buskang bo tai chingman lakhanai jora rogo sir nubai mankha BJP ni ngino orne elected yakhaba lokubai chongjak MDC Khoroktham kubuni bodolni tabuk norone bodolni no Khoroktham ngi tabuk to chongjaka basuk khumplayo asukha samung tangkhani bob haike samung
खालायनायनि बुखा कैसा हामग्रायं ना सर इंटरेस्टिंग नाय ताबुक कारण जों एस ए टीम ताबुक आं स्टेट एसेम्बलीनि मेम्बार हंगै बर' डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि मेम्बार हंगै जों एस ए टीम जों ताबुक सामुं खायमानाय तामनि हिंखाय जोंनि जरा जों बाय अपोजिशनाव फाइट खालामनो र' बर' इलेक्शन सिगांथ' गोबां मानो कक सालायखा गोबां मानो बर' एसुरेन्स रोखा गोबां माखा किन्तु गोबां मा इलेक्शन पाइबो बर' नियाको सेंटर ऑफ पावर दंगै स्टेट ऑफ पावर दंगैबो बर' आपनो फुलफिल खालामनाया पाब्लिक रक आपनो खा खामजागै आपनो दुखु नांजागै दिनै चिनी पार्टीनि जरा कैंडिडेट दङ खप्लाय खालामनायबा इट विल बी फन सामुं खायनायनि बागै एस ए टीम ताबुक ताइबो जों क्राक खयै सामुं खायमानाय गाहाम हामिया जेरै डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल स्टेट एसेम्बलियाव जों फारांथि सायमानाय एबाथे जों चिनी लुकुरक तामनि बागै जों चंनि रह ए अबनि बागै जों बरकनि इमान बरकनि ड्रीम ताइ चिनी जतनि ड्रीम फुलफिल खालामनायनि बागै जों माखासे काम निनिओ 48 करमचराव तीनटा खरकथाम MDC मानियागुलो बुसकांनि जे कयेक मासनि उगलुगो जे बिसि इलेक्शन गान थाङै दङ अब बुजरति एफेक्टेड खाजनि 48 जे 31 बिसि दंमोन अब बुजरति नारगि मानो खाखलाय ताबु जतनि चिनी लुकुरक नरक voting percentage नायनाय every year चिनी टिप्रा मथानि voting 10% खाय बारि अब तांगि बारि जरा चिनी opposition तंनाय बरबो निश्चय अपनो चेरि नायना नांनाय तांगि टिप्रा मथानि भोट दिन तांगि बारि दं चिनी टिप्रा सानि खरां तांगि दिन ग्रागनि फाइ दं बुसकांगबो चिनी लुकुरक अब हायकेनो चंबारिबो बातायलायनाय अब हायकेनो ताइबो चिनी पार्टीनो हामजागै लुकुरक अंखरै भोट नायनि आंखाखौ Fiaba Ashok Kabama vote margin by O Khoroktham candidate Kwplai Ong Thani MLA Dangshu dedication Saktharmung te column tuni mari pelai kotor ko khani Khlaikha Amchaini joto Tripura Salo Korok Bureau report Chini Khorang